wa mukitata mwenda museisia wa mutongo TV ngwatano ya mukamba umundi ni muthanya wa katano na wavika muthanya wa katano takithi ondoleoma na wenu wina kwa Steven Muema umundi tumatuku miongweli mwaini wa nyanya mwakani wa ngilile miongweli nemwe ni wa katano museo maweta nika Friday na last Monday we say that neto tani dia neto manithia na neto usome thekilungu ni wenu ambayo tweet at mutongo TV at director Muema tutumete hashtag wenu ndomeo tumani mukuvi kusila ile itatu kenda ya mwitano no imana watu mo tumani mukuvi vainde vi wetuma mana ndo ikendo otilwa wanakadha ndo inambeza simoni waku wetuma mana vaikendo otilwa ni kusila ile itatu kenda imwa itano na indi tuatiende na mutandao ito wa Facebook tui live ita wa Mutongo TV YouTube ni Mutongo TV official Instagram ni Mutongo _TV na pe Facebook page ya kwa Steven Muema Kenya nombo na buni kita visa nina musanii comment bunda bio siya weba na wenda kule musanii cha unika nende wese the aneto ende ya nonena niendo koroni utumatumani wa kumukubi kwesila ile itatu kenda imwa itano na nengu thangeso maende feedback ya kukwesela mutandao ni wa Facebook na ni muvyamo no kwa alata yari mambe yolika ni muvyamo no na kwenye ngudhani ngesoma feedback ya kukwesela mutandao ni wito wa Facebook na hindi nondo ni wambe yolika umbite kiambutu tuned from Naivasha Massive na ovaki tengela mitambo yuwekite na sama cha well tuned na tuned in nikiwa pipeline mitambo yesawa osu ni Banis Ngatu bae wa Macha Junior Antos Duke Stallone na nduku wa Mary ni mbete kiambutu ko tuned ne muvyamo no sini kusela mutandao witu wa Facebook wa Mutongo TV naenda kuisia ondo wasite kusela Facebook page ya kwa Steven Muema ne muvyana ndaya nondo wa kwende ya nonena ni anaitu na indi mweni witu latu nake muthanyani wa mundi ni mwini eta wa Alex Mumo no tukwetha indi tuimananga wa yake kumela ambisi kwina ambaka bubikite na indi no kwetha ayonenga information bingela yoto na kusoma thia ko tane thia na kumanithia ko kwatene na kwa kuma yu mbaka muthia wa Kilungu Alex. Yes. Kwa mukitata. Na mukitata nesa. Nendo sisi kamera ya. Yes. Nende interview museise niwe o na umeteva. Yes. Na wenda chao. Asante. Asante sana. Musiaisi wa ito ibala we utusiaisi. Kwa masito makwa nita wa Alex Mumo. Ni mwini wa mbadi sia ngai na ningu na ama unduma ingi. Maku kwa kandi itu ya Kenya na nisiaitwe ngalisia muthetheni kisiokita wake kumene kelala kwa uni konzi yaitwe yes muthetheni niku makwacha na umoba masaku masaku kwesera masaku no mbebo ila iko yes ko ka bepo nika ingino lasima tuambe kwanda line ka ka bebo kegela bandu bode yes nambe congratulations we mwini musio ngu ambadisi ya ku yani si na touch ni mbadinzi omuno ni tutungianga ino pia then ukulia savali no yaku ya wini yambela savali no yakwa ya wadi yambiye basa muno nundu na asana ambiye wadi wakwa ni school we school tina badino sia masindano to school ba kikumene boys yes na twaende ya toina toka masaku kukosindana ulika na kadi kama mwina kwa masindano kana ne tolile twaitene no tenne isini 19s wa ni tenne ni dikindu ya ni tenne even the union mwina in terms of mawasia kana no ondo toina mawasia wena wasebo na ina wa tena na mbiye na tena na bikaba na mbiye na mbins yes inungu ya base ne yokite hivyo na kwa ningwenda kwambia nena taku nikenda ile na base tingenda tu ambapo thukani mama zetu ende hii yes peka wathi kamwe utonyo kwina okay otokese onethane ka chorus ukatupa thukanise katena kaenda na base endao kawathi takeva okay no ni no na wathi ngatungo yu na nga wiki ambize na wiki atena eti simogele ola waidwe kwa mfano no nasi yu tena yenda wasya ulo mimi ndimi Mungu yani wasiwezi awele tolo mimi ndimi Mungu aya watu kwina bass mimi ndimi Mungu na maneno wakati yenu yelo sio kama unde isi yune tena na isi ni bass kwani kwa yini thasi kwaya no la tatangate nange na tatanga tu school ni thasi osiana ni education ama wasia so mniona manege wapi yes lakini auto ni akwa mi auto su ilane yo wazi wa busy wa mapa la ndo mark wa mundu no ni likavo kakwati ya bata mundu ko ni mark ya yes ni soprano ti soprano la ya kawaida
No, ni data. Yutawazi mimi yuta prana ile tolikata. Mimi ndimi Mungu, mimi ndimi Mungu. Yeah. Kwa ndo dhana hadi time wa this studio. Ndi dhana vida yomoneke. No do saying wenda studio kewa wine wati mawasiana. Yeah. So we isi nele nasionde. Niyo wiki ya backup. Imone ni iki ya. Kwa nikatombe kana butu amboti la bune to kwa kosa la. Yes. Yutrusi ke baki kumeni. Twende ikuma kikumeni. Oina amba thisi amasindano. Rina si amasindano sia school. Yes. No, uyu Alex ambe kwandika wathi wakendi. Wathi wakwa twasi na mbiye tene. Nuri na baniene na kinengo cha wathi ni school. Wamanangia. So ninewe ambathi yoka no ketha niwe nina wendi wa kwina. So ketha niwe disumbuane kwina. So wetha ndine wakwa na asia gakwa tevinda, gakwa tambesa, gakwa mundu mbonya balangwika ni kwina. Wasumbuanga watu. Wewe wikwateka kana. Evinda yomwe kwanza wadilika je evinda yomwe ningulika na asia ningwenda kwina. Weyo. Na di musikwito kwenyu. Ya. Na dina tabia asima kwa na alatu sia niwe. Niwe nina kinengo cha wathi. Na evinda yuna yo mnini. So mambia yu winangata unyambesa wikata. So wethe yakwa maiko na kindu kita jacho cha maana. Lakini so bikabando. Lakini na ambia niwe kindu kike izukumete. Lakini mambia no wetele na kumbe. Lakini ndine wakwa niwe waoni. Ni mwaka wa 2005 bandu bawe. We. Ibinde yo alama inanga nao. Alama yesiki. Pisi mulimo wewe kama no. Ombe adu yako. Yes. Usinu wethe ya yene twakomana na kama saa kwa yoka ina na kula kungi. Wa mwiki ya hizo. Dia komanite nake. Newe ambathisi yake. Isinile binda ya compact. Yes, niyo. Ko wenda kwine levinda ya compact. Yeah. Kwa toto ibu wa matabia kana no kwenda kwina. Na maribia ningwenda kwina. Moka wethe mesisia yu miaka yakwa, mesisia pia uwesekano, mesia makuguli yu loto ndombumilia no. Kabika kwangu ni cha kwina. Lakini ndine wakwa yu meindabia siduzi ni waoni. Ndu wethe awu ndoya. Ndu wethe awu wenda kunywa kiwu. Yu ni wani sukumeto ni kiendo ona ndakiela wana ndailesia. Iwe wa kisukumeta. Wewe angata. Newe ayu ya ndine wakwa kethia yu kila gwesilia, kila ngwenda ni yulo wa wathi. Nunungu ya ni pe wito wangai. Na chini chuo mbetite nike. Na chuo nelekwika. So ni wani na musikumo sindini wakwa. Ibinde wewe amani ngai. Twasinye kumananga ide na manangi totene. Yo kanema kanga ikambiki yotene. Ni munini. Nuru na bundia sasa ndi na ichao na manietene. Onda ningulika na twi primary. Ninye nete ya sasa ilingi mwanya mothi kanisa ni kuthisirusia kanisa. So pe kanema kabiki yotene. Na kwa tangi wika na kaino ketha ndo sikala kende. Yutu kita kwa asia hii. Kindu kile tagire ajanga withe ekitethini wa mundu. Watangi wewe. Wisi pia ndu ka ukethia hii. Duisa kwa asia kabisa. Waambie utangi of evinda fulani niki. Ndu kumba tene newe andie nda maundu manga hii newe andie ndo boya newe andie nda ikalata na nena sindu sia ngai. Ningulika na ni class cha thanthatu na mwanza neto wa pastor primary. Yeah. Kasito kuno nado makamenete bi school. Pastor. Yeah. Netwa na kasoya. Ndu bae undungi. Ndo wa othuku. No. Nena soiye. So naende ya nende ningu ya keli pege dujanga ikindini wakwa. Na bikabando. Na isaidi ya maisha makwa payo ndunginika. Ni kuthukuma ngai. So you wito su ambiye tene. Na nibungu kuya yundi manaka na atangiwe kadene kiata. Dito no kwene sepio. Ndu na the yo nende no tabia ndu bo wangai. Rona na dipa ona na komana na runeka landa 3 na iwe amasi ni pastor. Na ndu likana mu la specific watangi wase you at least you like Yesu. Ndu ndizene ne Paul ndu wase kana waikia ngone yaku na wako sena munuka waku kana Yesu Kristo ni muye na kana ngaino amudhayo ukisie. Ukatangiwa. Paka mu no suka kama na specific. Okay. You know kienda mbe ya kuiva. Tokula kuiva kumananga ni ekondo ikuiwa. Uno na Yesu ende ya kuiva na kiana emwa ilikuwa ngaina kwa. Ayi mwana nezi Biblia. Ko bika kwa sana ende ya wimbe. Yeah. So whether yani nende ya na kuya nombola kuelewa kuvundi wa maseminar abana ba yani kuvundi wa wangai. Whether nambi yo bathukaja kinaki. So you ni likana ibinda imwe. Ya say you ni manienga inde ni wakwa. Touma kanisa na umothi wa kawaida. Inaenda angalika nyumba kwako. Na lika nyumba ngambia kuthaida ngambia kwita ngai ukithani wala woni wo mantha ngai wina thalela kanisani ngalika nyumba ngambia kuthaida na wini likana si umu ni nyumba nesie kwitha nambia kunena na luka ndacisi gweto kuboya weyu so wetha kindu kichanga ini cheka na ni waelewa ndo asia ni waelewa bila shaka naona hata kidu chote lo yuna dia mathani chao na nena ndama na pio ndeto mwana mwana ni
Ni kulikana shindu na weta lakini maana ya sio datika ni yani meaning ndo maana ndo wazi ya maana iki twe kaka nambe kukulia kai yes pe ando ani wa my speaking tongues omundo inete anoyo kanisani no either on the not ame kwasio ndomwe ka akendo ndo ndakalilikana kendo kwe mundu eka oria sia kasi yungasi ao kana pe kando wake uye bandu okay nene sipe amwe speaking tongues genuinely yes na yupe pe amwe kwanana na your experience na maoni maku pe amwe mosa maka rias kendo kese la kauyu ne ngaweta ne kenda na wetu ngakiwa mundu sio nangai muno yukedo kimwe kati wandu ondela manena na dimi tiyo nde manena kuma communication ya beba modeu angino ka okeda pe mundu na the yweni beba modeu aito funo fulani kana nena na dimi fulani na ndu ingi mewa ida ne mundu inguma ni muini ni mundu boya muno wisikiwe so ka anena siende kama no ida kama no kwenda so okeda yi mundu ngi nake no wi aye ndo kunena na cha na dimi yu longi kwambia onena dambia kwatia kilo newie so we no kwendo bo isi beba modeu lakini muno balo newiele we atie balo newie nganye iboya so we kite kwatia ki onda kama nena yake ndo kimwe thina uka ukethia andwala manene abaningi ina manenga wabanenge tukenengo kiu manenge to vinyosi wone na dimi ni motala ni gift ni motala aingi meka kwikata mekwekeke na yini okulie niki ando mo manenga wanangi makapatu yu ona biblia ya siti thini we buku ya Korintho linguchia 12 Korintho wa mbere linguchia 12 ya siti beba muthu anenga kila mundu kinengo chake kanisa ni mwe gainu mwe lakini aisa kwa kila mundu ayunenga kinengo ki na kwa inenga ki nikenda wisaidiyo ndari twatethanya so tila simoka nengo kala nengiwe yes na Paulo zito wasia pekanene andu mbeweli no wasitu na still no wasite kila mundu no nengete kene okiva chake so because jagu cha kwithia wendea onathane ambe wandu limone na in one church yo tondu wasia hii matuku amupangilio sitita wikotita wati yawa niki matuku ukokethia ona kanisani ona tita kwa isa isi yo twika kunenwe na chao na demisu tita kutuika awu ngo kunena we wabikiwa we ka wazongela ulonge abikiwa isongo waendete okithia kinganito uba endete nikina noni Paulo andikazi ya God is God of order ningayo ametala anene teneza Paulo na ni waetie order ya kanisa pio Paulo lakini yu asisia matukwa kila kiendete wasisia order su tita ipo pio nuna kwa kanisa na ukokenda ni sasi ambo ni siabika ni sasi odhaidi aidha ndo makwete kwina aidha ndo meva we wabikiwa neza chagu chao nena dini withio ngali yangi na mundu withio ngali ani wa mundu alete kwa na translator of course only wa order ya biblia lakini matuko ai ulokwenda iwe no ulokwenda thukije no ulokwenda utakwa no kwa ipo yeah aya you ilo ameye wenda kwandika wathi wako wenda kumya wathi wako yes response ya mbema kuyata you number 1 masisie mona miaka yakwa mona uwesekano no isite ne wathi wetha eta wakitwo muno kethe wikula beza ciumaba mundu wekata itabe kwendeka kina na kwa thini wako wethia ni tangu iwe yani onethia pete wa ng'ombe yani ne wane le ina ni zazi akwina zani bigiye akwina so kethe yumesia makona sita kwa uwesekano so kila masungi mambiye masisia meiko na yene ebinda na nambeka na wathi ya kile chamo thembosu ebinda yu wa school bado kana nene nambiyo mina school kile na mina school ndinesa ambia maisha ndinambia kweka kidogo secondary ya abana ambia mina school nene ambia mina school ukethe ino balage mwana enda ambia wambia ba iwithi ba wikwata chao wika chao we banzo so yuka na hakuna kintu cha kwasya wenda kwina wisoma wenda uteka chao wiki kuma na sisia muno maisha ne makwa na asianga twika muthukumi wa Ngai ona kuma ni class cha kana Don't also make like a profession utuike mundu otwa katapila kana mundu wa kwikati accounts kindu kija Ngai nitajandi kilo ndungi wethia lundu ni class ya kana nidilikana ba ko mundi to ya one way andika inisha wana ne boka twika chao na andika ningekuwa mtumishi wa Mungu ningefanya hii na hii na hii na hii sindula na nena ni sisu na maisha mako ukuliu ona undu nende ndo neba nigu nenda ona uthengia mundu mangai nigu nenda wa muthukumi wa Ngai nigu andu mambita ni ciana cindu cia Ngai na cia kanisa kwa kini hapo mwenda museisia ni kilungu kinene kila kitongo kwa kusomethia kutanithia na kumanithia ni kilungu cha wenu va mutongo TV ngwato ni amukamba wina kwa Steven Muema ni na Alex Mumo mwini wa mbathisi yako mukumya na kumutaya mwe wende no tumotumani wako mukube kusela ile itatu kenda imwe itano kusela ile itatu kenda imwe itano Facebook ni mutongo TV tu live akisheni weka comment ya kubu na ende na Facebook page ita wa Steven Muema Kenya akisheni wa like na musanibu comment bu umbite ne Sofia Mwelo
kwale town tuitiu ndi muvyamo no kethia nduma kwale na Muema Mutongo TV ni ngwatani ya mukamba mumbuni tu lock to Muema kethia mwini usu ni Salah top scorer ni muvyamo no wakethwa ninaketheka aya kusio ngali tiundi mwisawa mama mukulu Steven Muema wa mukiata na mukienesa toiwe kuune kitui matinya kadhuma mitambo ikwete nesa vyo ni kitheka wa boda kuma kadhuma ni muvyamo no kithia nduma boda na Muema Mutongo TV ni yo tongo eti ni Morris nikiwa hapa Masi mitambo iko fiti ni muvyamo no mitambo iko fiti hello Mutongo TV Makandara Jogoro tumukwetie neza Steve Molinge Makandara ni muvyamo no kuma Jogoro naitwa Masi kutoka Mwea muvyamo no Mwea kwetu banda musele hi Steve na Alex mukethio muno na wimwene muvyamo nono ndo wakweyungamia kutetea isito ya Mwei rika ya wazee kama yeye wamepotelea kwa vilabu na ndo usione na siasa ni iteki tumi but mwene hongera muno mwambie aendelee tu hivyo na zaidi ndani ya Kristo atubariki sana ni Sylvia Mweka Likuma Nairobi beta mose aja ndo malika yaku mendo usione na kilabu number graduate ni obuka ni ana kadhiane mwini usu sawa aende na kumwine ya ngai ni muvyamo no ana tukwendete muno hai ni Steven Mwenga Alex Mumo ako sawa sana ni muvyamo no mwendo musese ndo kwenda na usese Mutongo TV ni yongo atani ya mukamba kisese kila kitongo chiko kwa manethia kutani dia na kusomethia naki ni kilungu kila kinenga platform weta musanii ukesethia indi andwala wa utatonyo mavikia ni wa mavikio mbete morning mwini usiwe sawa kinengo ninye Eliza Kuma Q okay uliza huyo Alex akona miaka ngapi okay Mutongo TV Max 16 siana ikamatia alameki ya siya maika mati ya alameki ya makane na idiomo maka kuwa maimu maka ilela awumoko na maka poa ne aposto Mwando Philip kuma mumbuni masako ni muvyana na yamondo museisia nundu wakwende na useisia nendo usoma utumani waku mukuvika na indi comment ya kusala mutandao ni wito wa Facebook Mutongo TV Mutongo TV tu live ndani wa mutandao wetu wa Facebook kwa uende hakikisha ni weke ya comment ya kubu nondo ningwetha ngimiona na ningwetha ya ngimisoma na ende mutandao wetu wa Facebook itawa Mutongo TV official Instagram itawa Mutongo_TV Caroline Geoffrey umbite niko ndani huku Makinon msalimie sana Mumo ni muvyamo no ni wakethia Mumo ni muvyamo no ndo nona ni andu ingi maseisi kuma mutandao ni wito wa Facebook kumanisha kipindi nikiende kwa indi comment bu na indi semba dhini wa mutandao wa Facebook ni na Facebook page ita wa Steven Muema Kenya akisha ende ni watia comment ya kupa uno ndo ningwethia ngime soma dhini wa Facebook page ya kwa Steven Muema Kenya umbite Josi wako halo Muema ni Josi wa Lucy ni siyaisi ni mulolongo kethia Alex ande na ungathi mani muvyamo no ni Josi latune na ake muthanyani wa katano muvitu indi ni mundu umwendete mwiya kweu utumana wako muguwe kesela ile itatu ukenda mwitano unanania na musanii ulatwe nake umbite kivuitu Stanley ku kisola muthethe ni mitambo yesawa ni muvyamo no Prince Tony B mutoa kethia Alex wakethwa ni Prince Tony B Kipteng Arab Clay usini nota mu kalejini ovaki tize thiani niko ndani ni sawa Liz kama musyoka Steven wa mukia tangethe si Alex na wimwe ambathisi yake ningathi maamu no na ngai aende kumweka neza Liz kama musyoka kuma Githurai 44 ketha ndo Githurai mpaka 45 Junior Antos kitengela ni mwene nesangethe si mwene wito ni waketho ni Junior Antos Joshua ka Joshua sio okay ni sawa Kathy Kate Huruma Kenya ni Kathy Kate aka Jane wa mwiso Josi wa kwa hello ni wa ukethia muno Josi ulatune na kela Saturday asende ni wende na kumwadhima muno kwesela Mutongo TV Facebook page itombete ati Kethuku Nzomo good morning Mombasa County 001 tuivamweka bisa ni muvyamo no Caroline Geoffrey ni nasoma tumani waku Junior Antos Steven Muema Kenya kaini we simbi William no ndo tuike pasta ningonena na pasta wese ende kana ni wanda bikana na quality sio tuika pasta haya ndolo kivedha kethi Alex Mumo munomba dhisi yake si sawa Caroline Geoffrey huku Makino ndolo kivedha
kingatwane locked kusi emane sia iveti okamba ni wa masako ne movemo no simane sia iveti ka digital the faith umbete the river tuko ndani ndolo kivedha umbete kangatwane locked na ende kamwana ka samaki umbete locked ni movemo no ndo akwenda nonene na ito otomani mukuvini kusila ili tatu ukenda imwe 5 kini kilungela kitongo chekwa kutani dia kumanithia na kusome the neta wa Steven Muema na Alex Mumo. Alex, yes, wathi wako wambe wa record inde wathi wako wambe na mbiye gilile na nyanya ku record you? Yes. Ni wo in the studio? Yes. Muthana ku wambe wa the studio wa iliata? Twasie muno pai number 1 ngina withina wia uthiulika studio toina ndwisibe ya iliata ndwisikalata. By then why ina bando in public? Ina wingine yani na tuina kikundi lakini ni nyoka ndiye nabikia kwina bado ni nyoka. Yes, wingine na why ina ukagain la confidence mawasio ketha ni wainyo wathi through onethane wa kwaya ni simsamu mbosu. Of course kwaya ni nete miaka mingi muno bisho na ningulika na ni kwaya kwito wasia wako wala wasia wesa hithi ya wate ya kwaya kwaya nita yate ya ende andu atatu tutambitwa thimu noi ngathima hii no ambo tulikile maka na Alex Mumo na kuna ho studio nikaachilia kidogo achilia nago release ngathima amemwiai no iwe netele ngathima amemwiai no iwe netele mathina makwa ni namo no iwe netele na wia wakwa mwangu manda no iwe netele. Yes. Yue, pau nikawathi kasio. Yue nenda kupitwa ambao tupathokane tumawase baini. Ngathima amemwiai no iwe netele. Nina chao yu. Nina chao. Kwa ina ingi. Ngathima amemwiai no iwe netele. Nina chao. We yu inete wasia hii. Nukambe ninda mawase hili. Kwa guwe katika wa saplan na auto. Na guwe. Kuna saina wasi omwe. Wewe katika. Director mbia wasiose wakonde kwa keyboard. Usiwa guwe na mazieli. Ya, nundu wasi. Ngathima amemwiai no iwe netele. Ya. Yu kila tu kato ina wathi oka si atheni we mwini wosa wasia wiba athe wina ndo mokutethesha ukasa kwa wasio kani nonge ndika ndo labia ngathima amemwiai no iwe netele isina ina chao isina auto na iwe netele isina auto alati tena no ndimba ngathima amemwiai no iwe netele wasisa nuyo wasia wibu ukileta olomo isina yo tena isiyo mabese soprano ngathima amemwiai no iwe netele tuthinge amemwiai no iwe netele twina chao isu ni soprano ile ayibu yakane thininyo ile anongitha we mundu ume ungangane amemwia ukisoma kubundi sio no awali netele nezu ya iwini la pundi together tuke kaoto baini kaoto kakale lojika ngathima amemwiai no iwe netele wina anita wini tata isita wini te chao ifulo amemwiai no iwe netele nina chao isu ni ni auto nitwambatite you naende no kwatia wisa kona nina wathi by the way aya to the utena tu wacha kata with our loop to the ngathima amemwiai no iwe netele ngathima amemwiai no iwe netele mana ni wesuta soprano ende naku sibetukana kulei tena tila yenda ngito no yunde no wathi wa uina wathi wa ya say amemwiai no iwe netele isiwenda ine sinita auto gwende yes niwe tha ukathoka buge ngathima amemwiai no iwe netele chicho isi ukuina auto no ele kasia wasia no isi thia ithengia ni na base wina ole keti wasia to the base
Gadima amemuyai no iwenetele. Gadima amemuyai no iwenetele. Mana kazi kwa kazi wangu nani? Mana kaleta kuiti yeni naku. Kazi kaka iti YouTube channel ya kuita hara. Alex Mumo. Alex Mumo. Yes. Mwenda museise kini kilungu cha wenu na neto support ya neto kilasi asani ala tuwe na mo na musani ula tuwe na ke umundi eta wangadhima amemuyai no iwe nete onakutuwe kanini na mawasiele umundu keyboardini no iwe keyboardini sema dhini wa YouTube eta wa Alex Mumo akisha ende ni wa subscribe nike nende wese the neto wa support mwini ula tuwe na ke mudhanyani wa umundi ka subscription kaku nika maana muno na indi ketha uenguli subscribe ya hata wenda kwa YouTube kapu ko uona keka tune kena kaindokea ubu katika bwana ka triangle kasi itu eta wa YouTube wathi kwa YouTube wenda ukabingwa wabingwa be kaindokea ka bwana keta ku search na smartphone na okese wa search Alex Mumo no kona wathi wanga thima vo na ende agisha ni wa view na watu subscribe ubini ya kabato nikatune kedha kaandike to subscribe wabini ya kedha kasi wa kaandika subscribe dikumanisha ende kana wa subscribe ko subscribe kwa kamba niko yandikire wese Alex Mumo omyo wathiongi uketha wikwata wambe na kindu cho sana sikaneka na mundu wa subscribe ya mana pakindu wita wava imbesa no kupini wa subscribe ukewa kambone sana kekala nesa na peka kengele ketha buketa notification bell kwa kisungu wese the apinaka kengele ku Alex akawathi no kwetha ende wikona nikana tu musupport at least ni watu bundisiona kuno amana wase wa bass wa alto wa soprano na wina mawasi letakwa no amana ende mawasi asuma lete kwetha ilikaba you Alex yes wathi ono wangathima umana na chao yu muno ibindani yu na boya ngai nikenda ambokilie maisha ni mako number 1 kukuna huduma ya ngai tawathi ithe yenda mbesa kuna ya ngai oke angathime withe na kwata mbesa cia kunya wathi ndenda kunya wathi ungithie kata ndiunya nugo wathi usini wathi wako akeli lakini wathi wako wambe na nganganite muno pyundie so wina ukithia mbesa ndwisi wina na ndwisi ulo kwata kwako no wine no akakwia wanena no ndiukwia na umite school vindayu so nekale no ma school so kithia yukila mundu esija kamwana kayu wenda ata uyu epe kindu kizuma thini wake ke maana so mundu wethe akweti thini ou wako so kithia thini wako ningwenda kwina nesi otethegwa na andu motala na thina mona na thiange manenga mbesa ange mambonye studio ange mekata yu wethe yani mani support wethe no nambiye bandu so yu wathi wa keli ya imboya ne anga ine ndanga thime nibige bandu withio nanga kwata wathi withio na muka studio kwacha pe mwino nini yasi ni boya munye nenge mbesa mbingi nikenda sile no thukuma mukristo ni wenda mbesa kwanza ndo pesa otwani yetu akwa ya mbesa ndasiendeka muno na Kristo niki mbesa siendeka kanisani muno nundu wasisia maundu ala manga imendo kunika kila kitu chonde kienda mbesa number 2 tena mbesa pe maundu manga utakakuna pesa ndute sakwika kuwa kwata pesa ikaunenga kubika kiwango kingi cha maisha kiwango kingi cho tobo wanga imbe yuko mfano nduma ba niendete bandu niendete na kulo Kenya nitwaitobo wanga yuko niendete ngali yakwete mauta ndidi kuniendete bateke ndicho tumia ndizothi na pia ndu ingi mekwendo thi na matena mbesa maidi so mbesa ndizie kwendekana thini wanga ni ukole nini sikila mundu no kwenda mbesa nyine ngoka secret kama ndo na kutumia ugese thana kwata mbesa no nye onasema ngo sienda by the way wese thana thiba yanenda nendo yo itumbi no ngoya nendo yo kindu kingine ngoya kwanda vendo na ikata kwata mbesa number 1 na sia ndini wa maisha mbesa oneka mbesa kufanikiwa kwenda number 1 wambe kwiyamini we mwene niwo ukethelewe niwo na wiye na waya amini no tonda maisha ndini wa maisha wokio sina ni yele wata nyine ta Steven Muema basi hiti sita yako lakini uima na kila kidini wa guni chao ndini wa kuwe na chao in terms of what ndini wa kuwe yani wina wathi momo twasia kila mundu onde aisia wa yulu wande pe wathi mo withe akuite kuma kwanga Nini na kendo ono wiki ba ina bingi onilita neza koko yona sio pe kila mundu isi hawa ndiko sinyine na wathimo bado wina wathimo mwingi ona itwika kana ke isi hawa kethe akakwete mako mako kumanisha pe kiruka kwete number 1 pe wathimo uka ukethea wa umete kuma family ni yenyu ni wathimo waki family ngai wikite number 2 pe wathimo umete kwa ngai moja kwa moja wa mina usia wiki amako ni mako so wa mina kuelewa ukambe ya kudai
thini wa byo kana thini wa kawaida number 2 yukiwa manawi ya moko ni mangai ndo ayele wa mwene wa manawi na chao thini waku iya moko ni mangai nikenda make sindu ya kuka kumela maisha ni mako bas aisili no yes nundu bya ndingi mena sindu thini wa ita thukumana itesa kuoneka sigito koma mena inengo itesa kuonekana angi mena chao mena wathimo na afanyi biashara lakini withia mundu wiki ndwika thini wa maisha ethiuka ko nundu ndeyelewa na namba 2 ndaiyangai kinengo kichake kana wito siwe na wendeni wake yes so no gina mundu eyelewe nikenda kwa mbesa maisha mondo fanikiwe kila kitu chote kipinguke nikendo ya muka wendete ba thini wa mubango wake wina kielelo wendete ba wenda cho maisha ni mako ukwete kwikata no kita kila muthenya wa muka wendete kwika kiu kindini waku nicho kwetwa manda o wathio wine na nikiu kwetwa nena wikale kiu kwenda bas ntama ndo kwa mbesa yes. Boki nyavu yes. Indi mundo musese wende no seisia weno va mutango TV ngwatani amukamba director nto kwesa kuka kwa kuna countdown akatomba kuna kwa kilo vaini nto kwa kuna countdown umbite mwemaniaje salimia sana niko hapa maisha mitambo iko sawa ni Cecilia Mutinda hai mwini usu na kinengo ande na kumutai yangai ni Jasmine kuma makwene salama mwema na mundo wangaina mwamukata mwini iko sawa Pastor Samson Adhikitui ni muvyamo no ni Magi from Machako salimia Aleki sana ni muvyamo no Steven Kedia Alex Mumo ni shabiki mpya Esther Muya Mumo atoadhimite vio ande kwa dhimwa ni ngai kabisa amina ni muvyamo no shabiki mpya ni kuendete muno ambia Alex ingewezekana ningemjoin kwa uimbaji wake akona sauti mzuri sana haya tuko sawa sana Mungu bariki Mungu anabariki Mungu ambariki sana kwa nyimbo zake zinatubariki sana Mama Kamau tukiwa Log Talk na muvyamo no Log Talk wasalimie sana Kitengela tuko Log Together Alex Mumo ni Dani Kata KE morning ni Margaret Mutemi kuma Kitui kakumuti tumukwatiti nesa kethia Alex Mumo metambo yende nesa Alex adhima mono na muya aikutethia utethie angimeri musioka kuma idhumulanga lekosiaki bwezi ni muvyamo no kuma idhumula ni muvyamo no ndo kwenda no na itu ndino wa Facebook page ya kweta Steven Muema Kenya ni muvyamo no naindi pe wende no like Facebook page ya kwa na wikita comment ya kubu nikenda inde wisethia ni wanene na itu va studio twina musani Huruma Kenya nikathi Kate aka Jen na Kitengela ni mwene nesa ngethe mweni witu ni muvyamo no ende na tuma ni wa kumukuvena yue yes. Nondo masano na maende no semba wathi waku ambe ula wa rekodi ya wa receive watanando wathi usina ini wae ona changamoto nundu nakia na imu nini dia na bikia bandu kethia arukethia andu mesa ni wa unu tita mo mwitikila u ukune sie kwithia dunia no thie maundu maingi muno peke wango withia okethia ona matwa kutethia meusia makore ita vekiro thiri waku mpaka wiso bika bandu wikale mambe yosia mone wiza andu masia kala mene mone kweli ui utona kwende hapa tona vekino so number 1 oka ukethia yona kundu kwa thikwina andu mo tembea na mo ini ni motala lakini po melo aini aba mangwati wetha no mombita kula kwi makuta no kula kwi chao kula kwi mikuta no na kanisa ni uketha no ngumela lakini kawaida ukiso bika bandu mandika no tukie mwini nimekwitikela ngemekulia nde inamba ziba mwini wevendi inde mwana nganya ukethia yu andu maine samini mbakela yesio bika bandu wetha yu wathi wake lina lisa bandu gaini wani lisa bandu wetha wathi no kwiwika no tambulikana no kwendeka ona ngathinga ina bandu undu ini alangi mota mbadina zio sikwiwika siako ni sikwiwika yuni wathi wa mbe yo tambulikana lakini wambe nikule wathi kutethetia hata sofa yo chama maandiko masia kinengo jo ndenge yuko nenga kithia kicha otethia maisha mako number 1 kithia kicha otethia weangai na kibiki anu mangai na kikutethio naku wathi bala nambiye na bala mbikite kweli tipo ondethete kundu kwingi no bingwete ona zia mbinge meomo ngamana na andu ingi dene mananamo ngekala na andu ingi na number 2 ukakwata isito to kwithia yuko mfano withi bandu withito wetha wini wanda komana na ini wathi komana na nganya yo na mikutono ya siasa ina kama ina andu ma siasa ngathi gwina Kalonzo meva yake na nani meva ya tamwini lakini yuke thandia ina wathi yuni leza bune ndinyo na ndio kola sana wathi wena kaindo yo awile la kakima mesani yo ndi azaba ikindo wathi weekend wa mina kwele wana waonenga ngai we weekend nuru nini se no mbikite nesa mundu atono record hit song ata wathi ka hit
chama ini ingi mainite number 1 wenda wine wathi upenye thini wa anga ciandu kana upikie bandu ambo boya wathi wako ni singi mundu akiria kwata wathi isembe mituka iria yunya wathi no wali cha wathi ambo boya nikenda withe wina vinya wangai number 2 wimathana na andu wimathana na andu na wimathana indi no kwikalanya na kila mundu yes wathi na upenye mundu kwenda kwesawe collab na kinu bengi kweto sisia tambio kambani ukambani be ini asio pe ya ini asio muno pio na marafiki mako tu balance gender ne ngando ile kwenda kwese kwina namo ukambani pe musioka Wilberforce yeah ni my friend koma ni tena ake tukanena nya ni wezi wadi wake wezi ni si mwingi oya Yesu andene okay pe muna mundu mukai no ngweto sisi nundu alate na human dikete na kina peace mulu na mone mokie we the amebasa lakini ngweto sisi ya no wende na kwa gogo no wende no sisi ya alanguka outside ukambani nengi muno pe kina tumaini asinu wa muno yunendete mbadi sia worship ndani ni wisi bina yuna ina dia likete udumani ya obo wanga imuno yani dia tabana sia muno dia ya ambo yani so whether are you with kuma kuyanza lakini this time nenda mbadi sia worship mundu wo bikiano walangu thi wala ukikata ya pesa ju kwenda kwese kwina ukwenda kwese perform kwingi muno one ka Kenya yani ona nendo thinza wa Kenya ni twa wathi ni thinuni wa wathi mumo ukwe ubikego amen asante wena plan mioyo lwa wini thini wa wathi wakwa miaka 5 yukite miaka 5 undu ngwiwa bebane kaka langona nini isi undu feel undu ni wite nini isi dina mbango wa the queen nza wa Kenya mataifa plan yako na Yesu withie kinengo kinga iwa nengi yembirelo wa nyumba kitesi kiwe na kite maana eka kubika Kenya eka kubika ku kamba kwito ni chabiki andu angi ona mo mabikiwa no twasia wini no tabanya wo wangai no lilikana na wathi umwe ni nete ni ona siama ni woni na nengwe ningai ibinda yuna umete huduma kitwi twaenda program ko kanisa ni parish fulani twaenda program ko ya misi na yusa isu nete to kikoyo katundu so kidi andini wakota mundu ni kulia andwa ni kana mwata ba yani mabikiata yede na utabanya wako ngai wako tuko ambia nini tabia ndu make no kwika siama so ndini wakwa kwa jana mukani ona siama na ndika ila ndeto so nambi yako ikata na itu kithesi atwika wathi tuni ni yandu nukwika siama na minone na kiwe mwene nukuthukuma so ni wongo asia ni utabanya wopo wangai ya wathi wa latest ni wewe pe wathi ukite kwanza nini siwanga inoko uteja no utethisi kale kwanza muno weta wata chama chaku kinzia na ile tayari release it most latest ni wewe ila YouTube tayari isupe niona si ameno gadima isu ni yusi ni na minute lakini lesi ukita nusu anytime wadi usu withia noma wa chuma tu withia tu ikia video ko tu withia tu na achilia chuma chokita so nusu wa chama chaku kinzia na zinyo ujumbe le ngeto ninga itozu wa ku yandu chama tunasubiri sana tunaisubiri tunaitegea sana yes asante ambako kukongamelabu peka section tu dhana koka kubinini sino akonie how many questions can you answer in 30 seconds nikaenda say there mo CIC ende ni wabambe kana waomana very simple questions I see you are ready director nipe countdown yangu ya 30 seconds whether we okay 3 presidents of Kenya marul Kenya Moi Kibaki Uhuru andwele meiwe mayako nthini wa Biblia meiwe mayako Enoko na mwana onge Elijah andwele mathayukiwe Bibliani Lazaro na mwana onge ukwa ya wambililo Tabitha two senators in Kenya pai wethe muthama na ve Mukomen two African countries mentioned in the Bible ndile Israel na Ethiopia Israel Israel yes Egypt Misri two animals in the cat family okay baka na munyambo nesi adela nemo vyamo no congratulations you peka segment kange tu dhana koi tea timed musani ne wanda manekana ne mafans make outside wini or thai wake we ready 7 very simple questions one biggest childhood memory kindu ulilikana muno cha uyana childhood memory yukila do no likana ni munini nundu twethea na times so di ma seminar
muthetheni tukaitu kabundi bia Yesu ni musio au palishi ni wekie ni wabetie Jeliko anu ketha kindu ni igwa kiende no bikanesa kila kinthini wakwa kikwete kwa kingi uketha ni igwa kindu kimbula brother ukatabu ndo ligana tabu na ndali yali kamuno ya gilini tatu seminar tutu anenga watu ya nini yes ikuli ya Kelly a verse in the Bible that probably changed you musu wa Bibiliani ulota na kwetha wapi ndo ya maisha mako ni ukoti mustali niweba ya ni mingi lakini wa sisia ndini we mku ya vilivi kilungu cha kana ona muthia we 13 ni ndonya maundu onthe ndini wola umbiki ya binya amen usuni bata na gwe muno ndo tinye utuma nona tinye na timundu ni ngai weka yes ni polo la oise kana tinye ngwekala yes tinye ngwekala ingi nene kilizo la ikala ndini una wendini wapa nene kulia kwani katika pastor faith nai katika pastor faith nai nundu wake tunatike pastor nye kwanza yunga ya odio konaku uponeti wa mitai ndeni ngo wina kinengo ngo ba sandi ndo mangina kwanza yes taken back 20 years what would you change uka also you ukatungwa itina miaka mbao upendo chao maisha ni mako wa nisindo bingi bendwa muno number 1 is ya sebinda ila ndele tena ndatumia binda yakwa nesa nuru na sicho keda diele awa na ile kwikata nelo di kwikata ukede binda ingi ya kwikala nundu yuko mfano kila na amanie nundu ni anete ibinda ingi mundu elo tumia binda yaka kwikantu kitona motedi athendu kwika kindu kitona motedi usumbe wangai maisha ni makutate kesu ika kindu kiutedi andu alangi ko ne thia na banga ngeka sindu fulani ndi wa maisha mako ukede kila ndateka yonde ndatumia kwa kwika kindu kina faida yes what is one African country you'd like to visit the one thing wa Africa ukwenda thio tembe inde ni pata muno na ndi yumita einingi Nigeria ni bani pata muno ndo thiba bongo Tanzania Tanzania bana bakubini nende Tanzania waudi nendo kunetwa duma wa mwanje tayari ningu netwa duma wa Tanzania Uganda kunimbikite so Nigeria niko naona yani kwia ini na na watu wasukethia ene na mundu mukuma Nigeria na muya ni tamani kubika ndisio yeah what is your favorite wild animal na moya kithekani lo miendete munyambo wende acha ya nundu withi ya kithekani niwe simba niwe kusema na kutema imara simba nipata agubio okay kule ya mwiso tia ya mwiso sweetest thing that you've ever eaten kendo kila kimoyo pio haya you etenge mia kwa mundu longi kwa kila kile ya moyo nikiba lakini kwa ye kindu kila niendete muno ni ngoko niyo moyo kwa chicken sindu lingi sionde si moyo kwa ndo rangi kwa siri ya moyo lakini ngoko kasibu kwa ngoko but we home poni that is sawa okay kule ya mwiso the hardest moment of your life ipindela yo move you that you know twasie ndibinda yuna mina school ndienda kwambia maisha nundu woga ukethia yundu isi kwambila ba na number 2 withi now lo konya maisha so kithia ibinda mingi ukwetongangana ikulia ni chao kweka wambia ba ibinda yuni one wandingangana lakini ngayo kambinya bo ya mwiso nenga manongo le kulemu na nintele mileta yari when video tele ba ni no do tele ba yeah so kila ndo nako kulia miaka 5 yokite thini wa maisha maku witalaji ya kwithia wiba ano bangite kwithia wiba kana kwithia ubikite ba kana kwithia na chao yune kulia yumati yengi we akianga izo ni kulia yumo juda yumo ni kueleza liko kwingi yeah nye miaka 5 yokite nona mumo wanga ungwite muno yes ukambiche bandu banene yes ukesethia nye kila nenda muno ne ku impact life ya andu ukesethia yo ndalango nena namo ningo change life yo ukesethia ningo change life yo positively ko ne ona miaka 5 yokite ngibiki andu ingi ngitono ma impact life yo kumasomethia yako maneka information lailete ne kandoke ukesethia mato no make decisions ne mati nzela lailete nona ngayambiete yo lo andu ingi muno
muno wow ukesethia ninguma bikia wow ona andu manthi cianza nondo muye ni mwekeku na to yetu boye kila tukwenda kwa mwekio tukakikwata na ningona ngikikwata no ngumba nda twauma ba nundu yani wine no nendete iwe nenda andu mone na sidisibu anu ya ndu twikala tu bindu andu alangi na twike kindu tofauti na andu alangi maishani yupa une botu vika muthana nemo vya muno nenda usi utabye museisia wathi wako tona gukwata ba na kuwe mwene Alex tona gukwata ba usete kamera ya asante sana yu wathi wakwa mitandao ni yonthe ndu thiitwa ni bona wibwa ni neki na ina shungulikie ko wa bingo wabu no mbithi abo na isiro landu meano imwe Alex Mumo dibindo wa isieto na dibandika bindwa yu ne ndu mea ya kila kingo wakule nicho atona gukwata ata we nye mwene ninoneka asimuni anu kangu ni asimu no tunene ndonenga namba no kwenda namba yako ya simu ni 0725 831 401 okay ngi 0725 831 401 kila kingi ni the masako pa chumbi kimani chumo wa keli ni ndabu kimani boyete no mana cia ndu atu ibo na ikundi bingi chuma chambe wakata na wambe nini the aembu ube ando bango lesia wone ka aembu wathi waku no kembu urokwenda wathi embu no onekane na kula kungo bipa ando ndaenda mundu wawe orando kumawe angai so bipa ando ndabika so no onekana popote pale mundu twanene nake yes na kwa mundu museise ni noneka Mutongo TV ngwatane wa mukamba na namba yako ni ile 395 watu moto mani mukuvi ni gombikia na indi akisha no like Facebook page yako eta wa Steven Muema Kenya Mutongo TV ni yo Facebook page tu na Mutongo TV official ni yo YouTube na indi ni na YouTube channel eta wa Steven Muema enda ni kwiki sindu nziobo akisha indi no wa visit YouTube channel ya kwa na we subscribe eta wa Steven Muema Kenya pe maundu masio comment bu wa uma kwa wenu Mutongo TV ni kanane mane indi nivo wa umana indi subscribe YouTube channel ya Alex Mumo ni muvya muno woni voto bika muthia wa kilungu cha wenu va Mutongo TV ngwatane wa mukamba wakatano wa umundi wa matukumba u mwene wa nyanya mwakani wa ngili miongolini ya mwene ita wa Steven Muema ni muvya nanda ya ni komana na kusa muonzangi wote vilingi wa mavo na ndo tuweka atambito mina tuambako perform wathi umwe wa Alex Mumo wewa satani we musinde wathi usita kwa manda kange kauti na wina patikana no wiki Yesu ni ndawa sawa director do like yourself play like bazenga nondo wa Yesu ni ndawa okay la nikaenda perform ndo perform ya let's do this ladies and gentlemen give it up for Alex Mumo. Inu ni Mutongo TV.